Kurumjari digital world ngasi di alu paratha se am chaning ba do kano se laitaba ata se laitaba duna se ge khoi ready to eat hai tare ko se arambai di order to bone classic sumeru hai alu paratha 5 delicious parathas stuffed with spicy potatoes ni ko ada ase ge mai kano se 119p ko best before 18 months ni 25 January gi ni ko -18 degrees Celsius ta makhala thamaga storage cold storage ke ramai nutritional information je energy protein carbohydrate sugar trans fat saturated fat oil ingredients the potato wheat flour water refined oil and mai cooking instructions je package ki product se lokthoga hogi preheated flat tawa da thamaga dum minute humuk makhada on thon chin toraga dum crispiness golden brown wo hanbado crispiness phangan ge haga na कहीं से कोई क्रिस्पी होने के है ना कोई बटर को मखरा हाथ चलो या तो कोई तवा से साल है ता है ना ये मिनर से आराम बाई देगी ऑर्डर टॉक जो बनी ये ngasi कोई के मैं ना हाना तुम रेडीमेड यार मिसे स्वाइना अमगा चिरंग खाज पार्टीशन पी बन ऑप्शन ना देना बा मंगानी को यार से देना स्वाइना प्रीहीटेड कहीं से तवा से तब हम सादा लो 3 minutes ni 30 seconds kuning makata on thok yu hal one hai se aduga alternate method ta preheat the oven to 180 degrees Celsius place multiple parathas on cooking sheets and heat them for maximum 7 minutes till they are golden brown hunga do ni preheated oven do orasu tawado gana minute ohum second contra kuning oven dana 180 degrees Celsius ta 7 minutes 30 minutes kuning on close it Fazer paratha mal paratha se Chandigarh master touring ada lain ada di khira bane khi ba je paratha sa chalaga library da like par chalaga na ui bedo ko adana paratha kha chaninga ko ata laite bagi ready to eat che cold storage kisi to Sasu lodi saga sana ba paratha manga da cham kunoi di paratha ma da cham prapan cham kun harune ko adi di pakun mari gum chingira ya da spai de mutam mang de na si sina ring minute ahum di hazula ka do re adu mon ha se additional taste ka crispiness hai dira ina butter hampo hai butter kitang ha ko yenge isa ka bro sure why not pamje bro alu paratha papa how si aloe vera asi sin aloe vera ano saya ako hapon na sa बटर हाँ पची काम कर ली है
ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯟꯁ ꯄꯔꯥꯊꯥꯁꯤ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯊꯤꯕꯤ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯆꯦ ꯄꯤꯒꯦ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯆꯥꯎ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯕꯇꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3 ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3ꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯔ ꯀꯥꯁꯟꯍꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯉ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯃꯍꯥꯎꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯦꯔꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯁ ꯑꯂꯨ ꯄꯔꯥꯊꯥꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯃꯃꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯥ ꯇꯧꯔ ꯇꯛꯑ ꯁꯦꯝꯖꯕꯗꯩꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯑꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯨ ꯏꯠ ꯊꯨꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯂꯨ ꯄꯔꯥꯊꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯔꯐꯦꯛꯇꯨ ꯇꯥꯔꯦ sini mana mu test to bada mu khangani si alu paratha tai sule hok do ga aduga yena sana testing time yenge ha mai alu manung gì thế thùng một cũng phải nhau hả xin mời ngài alu pasta cho đi bây giờ thôi bạn sao cho họ đây sao nổi giờ này nữa đi thế đi học bro Yes. nhầm học đấy Nhâm hao ấy. thành chúa làm bài nhầm học thế nè ma'am thank you very much ma'am I never don't forget to share and subscribe my channel forget to share my videos like that thank you very much